Сегодня я хочу рассказать, как мы компенсируем свое чувство неполноценности, недостаточности через внешний мир, через внешние объекты. Täna ma tahan rääkida teemast, et kuidas me kompenseerime enda ebapiisavuse, ebaväärtuslikkuse, väärtusetuse tunned, ebakindluse tunned, sisemist puudulikkust läbi mingite väliste aspektide või väliste asjade. Так, мы можем компенсировать свою недостаточность внутреннюю, что я недостаточно хорош, недостаточно любим, недостаточно чего угодно. Недостаточен через разные зависимости, например, еда или алкоголь, наркотики, излишний спорт, работа, это вот эта рабочая наркомания, других людей, то есть отношения, когда через отношения я жду, что мой партнер подтвердит мне мою ценность, потому что я сам ее не вижу. Я ожидаю, что мой партнер сделает все для того, чтобы подтвердить мне, что я любим, я ценен и важен. Потому что в детстве мне этого не дали, не додали. Теперь я ищу извне, как это закрыть. И, например, рабочая наркомания – это когда когда я работаю, я чувствую, что там я важен, там я ценен и нужен, и через это я компенсирую свое чувство ненужности, которое у меня есть внутри, и закрываю безопасность, потому что на самом деле мне небезопасно, и через эту работу я компенсирую внутреннюю ощущение небезопасности. No nii, et oma puuduse tunnet sees me kompenseerime läbi väliste asjade, näiteks sõltuvuste. Eksisteerivad erinevad asjad, kuidas me oma väärtusetuse tunnet kinni panema. Näiteks söök, alkohol, narkootikumid, töönarkomaania, liigne sport, suhe, töö. Nii, pean natuke teed jooma. Näiteks suhe. Et kui ma tunnen enda sees, et ma ei ole armastust väärt või ma ei ole piisav, ma tunnen, et ma ei ole piisav, ma ei ole armastust väärt, ma ei ole väärtuslik. Kui lapsepõlves mulle ei antud piisavalt, ei kinnitatud piisavalt, et ma olen armastust väärt või vajalik, kui ei olnud turvaline, siis ma otsin omale partnerit, kes hakkab mulle kinnitama, et mina olen armastust väärt, et ma olen väärtuslik ja vajalik, kinni panema seda turvalisuse tunnet. Ma hakkan ootama oma partnerilt, et see partner hakkab seda tegema ja ma hakkan nõudma, sellepärast, et ma ise ei suuda endale seda pakkuda. Ma ei oska anda endale seda, kinnitada endale seda, et ma olen armastust väärt ja väärtuslik ja piisav. See on väga keeruline ülesanne ja siis ma näiteks proovin läbi partneri seda saada. Ja kui me räägime näiteks töönarkomaaniast, siis on suhteliselt sama, et ma tunnen, et mu sees ei ole turvaline ja ma ei ole vajalik ja siis ma leian omale töö, kus ma olen vajalik ja kus ma olen vajalik ja kus mul on turvaline, mis tekitab turvatunnet ja siis ma nagu kompenseerin seda tunnet. Kuigi tegelikult sees ma tunnen, et ma ei ole vajalik, et see töö on nagu kompenseerib.
Ja kui meil on sellised hirmud, siis muidugi me ei saa olla vabad. Если у нас есть такие страхи, конечно же, мы не можем быть свободны. Они нас держат. Это вот если взять браузер, там открытые окна, они сжирают кучу энергии. И вот все вот эти наши страхи, наши вот эти вот программы о том, что я недостаточен, там, любви, что я ненужный, что я недостаточно хорош, недостаточно любим, не нужен. Они сжирают кучу энергии на фоне. Как открытые окна в браузере. Et kõik need programmid alateadvuses, et ma ei ole piisavalt hea, ma ei ole piisav, armastust väärt, et ma ei ole vajalik, et mul ei ole turvaline. Need söövad hästi palju meie energiat. Ja need töötavad taustal. Nagu kui me avame brauseri, siis seal on avatud aknad, mis söövad energiat. Need programmid või tunded on nagu need lahtised aknad, mis söövad sitaks teie energiat. Сегодня мы работали с клиенткой, где чуть-чуть как бы рассматривали эти темы, не заходя слишком глубоко. Täna mul oli klient, kellega me vaatasime neid teemasid lähemalt. Me läksime niimoodi pealt, et me ei läinud liiga sügavale, ei läinud nagu töösse kui sellisesse. Uurisime. Ja see oli väga põnev. Это было очень интересно. Клиентка хотела больше радости, но мы заметили, например, такие аспекты, где в отношениях или в работе она остается только из страха, что она не нужна. То есть ей подтверждается чувство нужности. Et oli väga põnev, et klient soovis rõõmu ja siis me avastasime, et nii töös kui ka suhtes ta on jäänud ainult sellepärast, et ilma selleta ta tundis, et ta ei ole vajalik. Вот. Что она думала, что без этих отношений или без этой работы она будет не нужна. И, конечно же, надо смотреть на причины. Причины часто бывают в детстве, когда родитель не подтверждает вам вашу нужность. Ja kindlasti peab põhjustesse vaatama, et väga tihti põhjus on lapsepõlves, kui vanem ei kinnita sulle sinu vajalikkust. Ну и, конечно же, причины могут быть и на других уровнях, таких как род или слайды нашего сознания из прошлых воплощений. Et põhjused võivad ka olla mujal, mitte ainult lapsepõlves, et meil on ka suguvõsa tasand, mida uurib epigeneetika, millega tegelevad konstellatsioonid ja reinkarnatsiooniline tasand, mida muidugi te ei pea uskuma. Даже если уровень реинкарнации не существует, эти слайды, картинки все равно есть в нашем сознании, и с ними можно работать. А самое главное в моей работе – это результат. Et need slaidid on meie teadvuses olemas, isegi kui reinkarnatsioon ei eksisteeri. Ja nendega saab tööd teha. Ja minu jaoks kõige olulisem on anda oma klientidele tulemuse. Вот, ja seda me ka teeme. Всем спасибо за то, что услышали меня. У меня там заканчивается время. Я еще думала про треугольник Карпмана рассказать, но может в другом видео. Aitäh kõigile, kes kuulasid mind, et mul siin saab aeg otsa 10 minutit. Et tahtsin Karpmani kolmnurgast rääkida, aga ei jõudnud, et võib-olla teine kord. Aitäh ja kohtumiseni. Спасибо и до встречи.